My dear, me na minim nipa minini dili. If I don't deal with Tracy Boakye once and for all, Debia, she will try to be playing with me. She will try to hide behind closed doors and be playing the innocent. I know Tracy, Papa. Hey, one met nan crying. Ah, was said that for car. Mobi kwachira na asase a Benedict agafa pa wo si fie Tracy nya sa time no akwohwe asase agafa pa wo si fie be ka kire me say Odi abeto out ato my bloggers say me ni Eagle Prophet now point of correction empo tie word no chi no MOOOO MPO said empo se mene papa no na awo a na me mfa nyame na me nimu nyame friends don't specialize na nyame sumu nimi mu na mabra bo asaya tete apansam se Tracy Boakye wudie ye you see say me can Gloria no Tracy and then make what a hintasem what envy me from day one. I know everything but now me know nam at that time no yeah minim say wo hwe me wo hwe me wo di phone hwe me and I would you be phone hwe me I know you were juma no nti me kasa sa me no na edi nkomo no na minimu nyame o yeah na minimu nyame to reveal her secret. She trusted me. Your mother utie me aha metin won I'm prepared for anything. Me say me wie na me preaching na muntie kura ye ministry ni mejai ade a me ye nei se me wie na me kanya me sem na obi antie kura ministry nu mejai me mo kro no ne Tracy Boakye pe no opesa me ne na brabo nyina asai send ne life asai no opesa me ne life nyina asai but I'm doing this and I will still stand on my feet to prove her wrong. My dear, comment now okay katina me kati ya me to me bo akoye bundle ma to me bo akoye bundle na maba Tracy Boakye me ni Eagle Prophet now NTDI ojam anson is it the whole bloggers pa me boa yo anya she minya blackmailer face dey ya ko papa ni phone a o frɛ me ka kire me say we hu Miss Bell ne papa ne chat asembe na me ka kire o me ka cho say ya ukoto papa ne Miss Bell enti me sra onia wo betumi ageneje men koye competition bia wo ho ehwa na wudie mlika because Miss Bell akoto equipment na also koto equipment wo say wo minim hu me wo mu be Tracy I'm telling you this no matter how much you have hurt me my dear hey you need the hand of God upon your life because if you mo frasi besin Tracy o record nye eye den na ma me bo wo ma wa no pai wo land na bonten so wo wani wasem Tracy wani wasem adie bia eye in the form of major padie bia wo fere obe wro wo na sa de kodia ne wada wo no ba ne papa wo ho and my brother Sami Antorobo Antababa my goddess and wo koda he face day ya wo koda brother Sami ho ma ade chi ye no me na me bra wo fie ho ofra me ka kire me se wo ye nim guasefo na wada fie wa ma ade ache oh wa hu se efo mabusa oda ah Tracy me ya mama me nkwanda nyina de bia me nya asma ka fa ho eya na no mi buba me ka cho se wonim se me a record keeper unime
Uni sa me a record keeper. Who faria dian swadia ada brother Sami se wo pe wo fresh Sly. Sly ya ne nyina ko ya campaign ma NDC e ka kire Sly say na brother Sami wo tia. O se wo pe mi okoshini. Nso na ne papa ne wo. Na ne papa ne wo. Said probably once a year or Tracy, Kumasi will be to my camera money water. Who bet to me a kind mema one year or mother? And then, me your list. Me your list to Palma. Who bet to me a kind mema one year or mother? Yeah, I'm very sorry. Because in some may back on me. As some will be a me friend and toma. As some will be a me friend and toma. Who come a queer kunu and would die. I die a queer dinny birthday. Me tip you me who video na me serene queer who ya me sere. Because now for now would your mobile fear you know my vampires no mope mojanum. Papa nene would die. No man 2,000 Ghana cedis. Papa ni we are for your information. Ya dan for girl ba kuno no so ya actress papa ni dating no. Na papa ne ko ka kire girl no. Say wo Tracy Boache, wo do ho abehye na mo ne wada ma 2,000 Ghana cedis. Minim da se wa no kate wo fo sa minim. Yin na so na ni kunyi akua ne nam. De bia na me kua ho. Fezia mi hu say your blog here when sleep with Tracy Boache mi hu ya me na me screenshot na me de send na me say Tracy ade a mahu ni o ade ye de nkrofo ntense ma me ke ma me ndum TV na me sam no me mpese de bia be ba chire mpese ye cry na munya good sound. Oh, baby daddy need your mention pa. I don't care. Mecca. Now by the time I marry you, party ni mu you to be feeling disappointed. Because a bit Martina party ni mu ache. You to ni be you faithful to the party ya. Omon san carry. And it's a sabaya we ya nensa say. Abba, na one san kana nun tumu dia. Ni beba ni besi brother Same bibi a wo beye bi edi nimbuase ye beba wo bia no o peso di kan ni medin beba ta ho madam I'm telling you me shabre ene me destiny Tracy ene wo di anya peda me shabre ene me destiny ene wo di anya peda abusia for ever since I'm in Tracy Boache nante ya won kwa sorry da Tracy me be ye born again me ye madwe say me ni Tracy di nkomo o ka kire me say wo bie ni phone na wo kire asofofo akwahwifo na ye kam asema mutie no sofo na twetwe ne be ma video so de kire me a me rebe husofo panyini po wogana hapa wagiti a wotwetwe ne be ma wa frɛ ne woni phone so de kire me a me yem be hye no nti ono de wonko asori bia sema hu de wi a Tracy wo kasa wo ne boso no mo hu de wi a Tracy o kasa with Facebook for mama ha mo mi free ha meba wo ene mecha ne pepe ye WhatsApp live for crack meba WhatsApp live mecha ne pepe obia sa be kan de Facebook for munya messages na mo be ma oh mo be ma ai mi phone na I vibrate mo kan say I scratch it wo ya unsi asoli de mu da Tracy Boache eye de na free London eba Ghana Only Kwame Castro producer Kuma Wood producer date ye make na minim menyawe minim so ni Castro date da Castro ene wo da ya wo ja wo ho
na Castro be fa me enam Castro so na me share Vivian Joe me first time enam Castro so na me share Vivian Joe me first time na sister ni me hu na me hu ni in movies Castro ne ma me hu sister no me hu nsema wo ka kire Castro nyina me se na me ka secret hwe eya na omo wo nchen no ufi so omodo enne me pa enkomo wo ni dane mu di no wo fi ho nyina metimi meka ne ha mo je ma hyew me can life how we you must show eya na you say enkrofo bi ben wo nipa bi ben wo omo pewasem enya ade enno a wo fari ade nsuro ade atama wo di Vivian ya tutumi fa for friend say ma can you see when I be pattern say won jai ma me na be pattern me so onjai wo friend na me nete ho wo friend ma me na me na ete ho Tracy you don't know me Makacho say adi game we won me no be wie ne pepepe se me wie na me kasa no wo bia ntie manu asem say evangelist anyamedwuma na me de beto na me komi baby at least emeya abakosem na enya musuo na wo so ne wasefo so se enam wosunti obi ntimase Obi beka se bia na kani ene yakasa kire wa na yakasa kire wa my dear me na minim nipa minini dili if I don't deal with Tracy Boakye once and for all Debia she will try to be playing with me she will try to hide behind closed doors and be playing the innocent I know Tracy papa hey one met na crying was said that fa car emobi kwakire na sase Benedict Agafa pa wo si fie Tracy nyasa time no akoshe asase Agafa to a wosifie be ka kire me say obi a kire na asase Agafa to a wosifie na afi na what foundation ketekete bi that time na wasi ne kumati fie na wie nso Gafa yi won fa ho Gafa fa ho jealousy awon ya Tracy benya ka wiase mu ejapade nyina wono nko ane fa so ni ti to understand the say wo yonko ba kunu ato tia roba ka ama no Tracy etimi afa phone afre DVL fo Ghana fo wa afre DVL abo private number na kire nkrofo ne say obuso omo say car no eye hwan din mu unya baifo Tracy wunya baifo Uyonko ba waware o wontare obi kunu ho waware wo ya misses won kasa wo ya di tani baby wakowu aba ma ya totia roba ka mana me na ka ni people square be di mi sem na me sister me posti no se kani daddy mpesa na me jaye na watimi ahwe private number plate na Fred DVL abusa wo mo say car no a wo colleague oba enya no e wo hwan di mu eno mo so ka che o say number ne de e wo be ma bi di mu ye si Tracy to champagne na abusuafo Debia ya me ka say Ghanaians don't really know Tracy Boakye me ena me ma Ghana fo hu Tracy Boakye hwe that girl is demon Tracy, when you demon, obi frame me bra. Frame say was send the free US e dia breme. Na wona na yere ba be ware August way. Onye sika me yi ka ne mfa mame. Na me frɛ wo Tracy ka cho say kacha papa ne say mesre no obi send the car mame. Na me nyesika e be ye shipment. Tracy kacha me say papa ne say woni sika abra wo on ka hwe nkyere papa no. Who can be bia fanchire papa no uwie ya na wo de meti Kumasi ha say me ye election wie ye no ya settle me na me ye koshini na man for me sika mo bra Tracy I say this with bitterness nyame amasom no ene makoma me dia ye nyame dwuma se urade tia se nyame be tua wo soka wo nyame be tua wo ka na wo ma abra bonsi omu ye na wo mere wo bom omanya bi ahyawo woma omabra bonsi omu ye na wo yari da hom ubabia behyawo Tracy wo bebra sa na wodi akowo ufunu kura nya sumdue da ufunu da daka mu no me se wonya sumdue da Tracy
asumdwe dia asumdwe ufunu kura nya bida uso be bo me kani Gloria na wasa bremi sun minimu enkrofo wo bo mo pa mo budi nkwase asem I know nsem huna wudi I know nsem ne bi wo ha me kan life akra na people will not believe me nsem ne bi wo me kan life ha people will not believe me but you have done it eyene na ko join the NDC party eyeden ena wo ko join the NDC party utimi bia wane say wo de make a new Gloria call Flagstaff house no mi majimi awu wani ma ye jobli sankate kwanya nyinya no wo ko ho no kwa wakonya be ma papa mi menye obi amfa no ya eyeden na wo nan no edu Flagstaff house ho feze ya mesiasi edubu fu ye ka se papa ne pese wo hia wo mo a omukoja ne maame ye ne wada omo ase adentina mede waba ho no nanke wo se ampa me pamo me masu we eden nanke wo se me pamo ema wo free hoko I cost everything eningwasie bi ekosu bia ya me fault eningwasie bi ekosu bia me na me pe na aba I cost it. Thursday I menu video no kra no wo na wo se wo ye gangaria wonni mu nkrofo ye video ni wie ye enkrofo ye ne omu hye project wo ya se Tracy Boache wonni omu nyina ko asitire wonni omu nyina ko asitire owusu aye ne hye program na se andi 2 weeks na wonni owusu ko ye ne nyina ye sikasam ufa mechi na wabejiska upomidi na wabejiska ufa mechi na wabejiska mimi initiative for samoka mo bro for ne say mimi initiative na me yede ye project no na wafa mechi na wabejiska minim owusu ene tia me na so ka chem se kanima wani na ho udie midika ebeti kuo ewa tonsu obi otukumasi atonsu bia bedi mi asem we dance wo beti kuo wo wo fie sa wo di ma NDC party na ko printed t-shirt de hye wo mo e na atwitwa pictures na ade beto na ade koji ska wo papa ne ho uba ya na wo be gu kuo ni nyina ade ma NDC ko opposition na make no party ni mu members amohweme muntie ni ye wo koji ska ne ba ya no wo be gu kuo no Emma woni ko ni mufo ekun wa tonsu ho mete ya me friend no waka kire me say ekuo no mo ma ne pressure dodo ento ne wagu no mi wa na ekuo no me na mate kuo ni bi wa tasmanso mi tumra na ma kire sie mi kuta members more than 400 mi kuta members more than 400 wa tasmanso no common NDC t-shirt okra na me nya bi ma me members enche me kasa ya ma former creative art minister Elizabeth ebeka fo kire me e one of the meetings I say abra one actors and actresses hia ye media hometia kasa ya e mama me ne beka fo e kire me